wɔn amfa nyɛ adwuma yɛtu wɔn sɛ bankye ato atwene moderator right reverend professor obiri yɛbo amante. Yabetua Kasiabano Eso. I was a foreign to us, so now young from Ghana National Association of Teachers, a charity I can send that to one so much na Now, and they one of the one in them buying so more head and him say, here be and you made the no don't for your democracy, Domunio, no, now one more estica binuma kemua, a buy into no, no, a quacote a day every honomo. General Secretary at the Manati a Ura Thomas Musa Tanku, and on some for Boncoma. Watch say MP no see a teacher for car your kakra bi wo ho mo a aban ne etie ye controller and accountant general penny for na etie wo mo tete ne sa na nom de akwakoto ho mo a eno na odom for ya dom na so wo ye adwuma no a di fie ba aduosia ene aduosom ho no a wo kɔ retirement no a na gese wa ne kakra ye de teacher waka kusi se odom for no a obato nsa fro sebra na beji wa home e wo nanim nyamu na onya nto nsa fro wo no a wo da so ate asase so a wo di teacher wakɔ retirement ne de na gese sa wa we no a controller for tete ya aban tete no o se no ne ye de hwe wo na mo che se bible so me nsu nie se sika no wo sa aban no etete no de koma wo mo pension for mo de to onom e de ye adwuma bi ma so mfa so eba no besi ne wo mo emfa nkoi eno no mo che so mo hwe aban anim se hwe be o mama na wo twemienu no enwuo de na aban atete se sika ne nyina e de afiri honom ora Thomas Musa e che se sika o mo ka won asemi enye se bi ye fia bi pim wasem ene wo mo e ka no ene se ne so mo mani amre ho no man kasa ho na wo mo anhwe man panimfo anye ne wo so mo ye no a no mo tire ho do mo nsa do mo frem o mo demre frem e twitwi o mani se panimbo ne bi a wo yin from abonu of VIP bus no man pan wasem wanka dan kwa ma bi o mo kwa akwaji wo ma ho me a wo mo kwa retirement no ho ene o mo ho kwa akwachichire wo num nenam so amomode sansem ya baba tuja womo esra mampani na nadu danko akufo do wachima pese be maboda wone ne so afo a wo hwe sikasem ne ntoto so ene atra ye hwe apade won sensem so sa asem ye omo ken omo hwe se be ye omo asem hia no matutu ho na mo ne manimu ya na ne womo atete se sika no a se sika no matete a womo emfa nkoto womo pension futu no mo se be ye na so womo kɔ pension no a womo enya kakra e de akwa hwehwe womo ata so we eye twotwofo penny edema natikuno ora Thomas Musa Tanku ena ode sansemi tujwa bra no ne ensemtwefo bonkomo kakra Abzafo yeguso ya no pano nsia kase enensem bia a wo bia no yeguso ayede mamo ne yento aso na yemfomo enko NPP amanyuku no atena ye na NPP amanyuku no don for ya domo a wo mo to aba ekira no ma yimpanifo a ebedida amanyuku ahodo ne nyina no ewo eye Ghana mema sei na ehyase be na anu ya wada no ema santema se de empesua be nsia so de wono mo etoto abano a toto abano ne adade a eyi yimpanifo a ebedida amanyuku na no enra to aso na enei entity na che so don for ya adom akira dodo no aba no mo kwa akoto no ena do ani kire eye new dwabe no for baton pesua so epo emantem a ababeto dwa sem pedimfo mienu akọ court Kufodua high court akọje court injunction de ababeto aba no so a wono mo echese atwekai aputo apology mo makwan ema aba no to no enkoso ora Godwin no say enu ora Benadam Ponsa ehho asem ne yeke wo mo na akọ court a wono makwaje krata de ababeto wo mabato no so new dwabe no for abato mpesua so epoemantem so mo makwan ema ba no enkoso no omonso mo kanyina ne se February bosumene de tosodio nunso 27 February ye etwa mu ya party ye nhihye so mo nkoto ba polling station no munyi mpedimfo bededa amanyuko na no ekwan ya party ne fa so etu o maba no new job no for baton pesia so ewo poemantem no entwe ye nhihye ya party ne de ba ye so o munni so mfa nto aba no enye no enom hu no ewo new job no for baton pesia so no eno nti wo mo ka kire mpedimfo se enkosi se sa mra ne be ye adwuma ewo ase honom amanasi ase amanti ase ayi adwuma no omo enti ase ma mpanimfo mfro nkosoro so omo kwa akoto ba mpasua no so nyina no ma yi mpanimfo ebededa no enam so e ma court no tena ase ne apututu you no course lawyer for no bo mu nkro nyina wie no na chese wonom
akwa atum say ne aba no mo ntwen sensen enam so ma eye election committee a wo ewo new Dwaben North obotom pesua so ewo eye premantam de krata aba bonten se hwe no mo hwe animum so odom for ya adom a ekira wo ebeto wo ba no ewo new Dwaben North obotom pesua so no enei wo no atwa sensen a wo ehwe animum se court asem no a waka se omuni tumi se wo eto aba no enei wo etwe de asensen no ma hwe se ne court no aka no wombedi so pepepe no ma aye niema na esefata na wie ansa na so mbeto so ato aba o new Dwaben North obotom pesua so no ma yempedemfo a ebeda MPP amanyuku na no wo hono a wono ma ato so nti wei election committee a o new Dwaben North obotom pesua so no de krata aba bonten eche se enam se court waka se omakwan ema eye aba na emma so no nyese bia omo de mra na ba be se wonu nsam no ma ye ne omo pe bia wono ma etwa sensen no ma hwe ne mu sa asem na wo court no won be ka fi honom na entiase ye adwuma na afi wo mato so no mo akwakoto wo maba no afiri honom. Yeah, that's why Jenny PP for any one of my batu no emo. Now beto dress oko piemo ewa tafo any a pancronoa. Emrasebe Jania would Jina won Munyan for visitors sefoa. Any and addition would do Mujina any nada. Yesha wamutun konyak on magu form. Near say power dear sume ebusa cheche dear. Near Baka manasonam near free sian to chencomo. What on any chiemu. No aboy mudi a cost. Hello, a free. Yeah, Hinini. Minia bear my fair now to say brew. Enyanko padum bibia eboko. Eda katechi ase ne yesitafo pankro no ayedeja. Enya sem ketu akra. Yo etiefo ni afo. Na me tiefo akwa ba mfamra tafo pankro no abato mpesua so. Enra na se de ye de tu dwa no omoto omo aba. Eye NPP for aba omo etu ayi mpenfo omo bedi amanyoko nanim. Se de be ya omo bedi omo bekokon eye 2024 general election no. Enra na timbe course. Na enra no na e senke ase be se nonkron anopa nonkron pepepe nanso a delay ya ma ekokobọ dubako ene fa ansana dwumadie no ehye na ehye no ekoboko say the security huns ensem de na bibia ededa na kwam na ebra omo eto aba no na nipa we say omo to aba no eye 749 unless omo to aba no na menu say the no edit to dwa no eno ye to aba no wie no nipa 734 ene timi ba ebeto aba no na positions ahodo a no omo epe no na nipa omo epe positions no eye aduonum yensa 23 nemu positions ahodo no de na eye enkron na yenim se eye edu nanso eye women organizer ne de oko ono pose anti omo anto no so abanti positions ahodo enkron na omo to aba no na ebra omo to aba no wieye no results no eno eye de bi etutu dwa na chairmanship no na omo ye mienu eye kodwo ochire Jima and I feel so Kojo agent from Pon or more energy na abato no corner we na Kojo at the Jima enya 495 ama Kojo agent from Pon so enya emu 239 na just a Kojo at the Jima no or no I to me edim kunum Dudu na friend Rambo say etifo in manase etifo beka ono na ye yewura say John wenye ne baby ko ne personal aid ono na enra odi nkunim say chairman na afen so first vice na omo so na omo ye mienu na afia kwan du yi adom na afe Ernest Owusu omo na ginaye na mu wie no na afia kwan du yi adom enya mu 378 ama Ernest Owusu enso so enya 356 eto so secretary no so omo nipa mienu ene gina Alhaji Baba Idris Muhammad ano ye incumbent ono ejina na afen so Wilberforce asay tutu ono so gina ye no ye tuwie ye no Wilberforce asay tutu na edi nkunima ono enya amba no 387 assistant secretary ekoma Frank Fredri Adankwa na afen so organizer ekoma Opoku Buahen Elijah youth organizer Nana Kojo Pipim na enyaye na afen so treasurer ekoma Adumako Patricia na Sarah coordinator ekoma Abdul Basit Muhammad na women organizer say dem di ka do tudware ya ntone so aba nti ye mami ekwefri na ekọ on post second vice ekoma set appear mfum nti sana abato no ekọ na menu aba say de wudi ka edit tudwa no ebre omotu aba no wie ye no na o tie akire a we say ayi 64 we say ayi 64 na no na yenti enwoma say 64 aba na ye to na 64 ni ayi de ase bo na ye bo na eno na ye wura mu no
ɛna yenya ne NTS sɛ ebra ye ba beto aba no yewura Vincent Asifua a ɔyɛ MP no ɔde ne nkɔfo ɛba begina free chairman ɛba former BBC Nasara coordinator no ɔde ne nkɔfo ɛba begina sanso ɛna yema me ba ko e friend sɛ wadonko ɔno ɛna former chairman a otwam na anu ye chairman donko ne ba no ɛna tifo bɛka ya ɔne yewura Asifua a ɔyɛ MP no ɛna kokɔ gyina sɛ NPP fo nto ɔmo so aba na ba ko mɛyɛ MP a yewura Asifua edi nkunim no ɔno nso so ɛde ne nkɔfo ɛbae na sɛ ne nkɔfo no ɛna emu mako ensia ɛna we ne yɛ ɛna yewura MP no nso so ne nkɔfo ɛnan ɛna we ne yɛ ɛni ti na kyɛ sɛ akɔyɛ 6-4 a against MP yewura Vincent enti saa na abatoɔ no ɛkɔɔyɛ na ebra omo kinkan wi ye ekoye 6-4 no ene enwuma omo nya 6 no ye mame se wadonko ne nkofo no etua ne se ene Vincent de osuma de eti 2024 nya de se omo besan de nako omo betunu sanse enwuma bi a oye no wompasua no so no enya de se omo ani eje ho enti menuaba sana enra election na ekoso ewo tafo pankro no ekoye akwakoye 6-4 akwa against Vincent Asifua. Yo, free money adwumate. Na yo. Yo, mini aba me das. Ba bi ne enkui. Na nya 64. Osoro tawachi. Yenu abema free sian e na wo twamfo ni free tafo pankro no. Eni pipi, eni efia bato a wono moto a. Eni akoye ensempi yaw. So maka ni say di papa Vincent wan so ntaduamu a. Onyere no ho. Am de beto for my yere. Onyere no ho. Wakosen. O ba ko pe. Aw. Ba ko pa fe na. Asante man tem de eni onya ko ba ko an hwe ye pe. Agi so mo mani edi ti se na ponum na omugina mu. Ah, wonya wini primaries wa Asante a. Na ye ato adi ukudi. Eti o mo primaries na e o ma bato no. Na e o ma bato no. Wonya wini primaries wo tafo a kwan bia so be DMP no. Eti we ya o mo keka ne sa na se o mo de brass band yi na free parliament ya be fia no. Asa agro. Brass band pa na ye de kwafana ba no. Awzanfo ya nto so na ye nyina nim se Nyankopon ya adom brada ebei en ye nuanom musumi fo makontu konkrom ye ne fo makomako aduasa o mo ye se o mo kire kom abompa ya se twede ampo Nyankopon Allah so onto nsupa emfangu o mai konkrom Ghana so no na je se ebewie ya sala no ana na ye ba bedie na salai en ye nuanom o mo kase mayanka kire se ne nkomunim se sabre ya ye lezi ebutu amiem akwa sala ne nkamanfo ahyase a o mo ba mayanka wani aponkin ne boy ye say me paniemu oduo ye na pampam bone ene ne ntwe susu ne boy ye say ne adeade a na nso mo hwe efri enura no ebesi nne ye eto aso kwasi adama na de chi adwo ada na ba no a wo mo hwe se ne adwane si kono a enhye da enhye nkrakra ye nua na akusi Benjamin a dodo na ansa nemra ne se boso ene kobom pempen e wo mayanka bonten so a wone eye na nkwasefo no kodi nkomo ene owura Mohammed Abuba kire se wo mo e wo gidie wa rehyimu so mo de kototo afre se ne ho a ene afidie ndie nkoyi na so mo gidie wa rehyimu se enura fie na eneme mene na ade nkoche kwasiada na ade nchene dwada so na brada wo mo nkodi sala no na idwa no akọ nanim kakra ne nkranhya abam enyan ko so sa obi anyam bae what I say ye share bia e bia free chine kono because e cut 3 days bia na oboase for the dun ko for the kono ngufo no aya na omo be tuto ne ntwi but asuwe no obi anyam bae aka 2 days e bia sala no Monday de ba o mi de mi se wi atinyina be ya sorry so market ni ho what I say market ni ho nti market no so say sala no ye fasting bia na se ye ba be sala after 5 days or 4 days no amafo eba be digwa embe die kapa amafo firi nkurase be toto ne ntwi na emom no this year we dey ye nya hunu so after 2 days nti ye Nyankopon ebeye na ye be ye sa dia atu we dey nyoma no enhyeda nkoyi kra nti no de wo ho no nti no ye bompa ye se de bia se nyambe che to mi wo chena de kwa. Okay. Now, me myself, one of more I day, and I said, you can't any honor. Okay, one of the Yamisa can acquire one of the any boy at minimum. If you say, Abo last year, what 20 million, this year, over 35 or 40. As I say, it is any panel. The last year, what 20 million, not this year, or now the 20 million channel get a 40, 35, I won't say any boy day. And so,
na se sa e nyewa na akosoro wo hu ya tutu ne mom nti ama sese no sefa no so asa akosoro nti ama na twebo no akosoro ne mponchi ni nyina ne odwan no aha sefa no kosoro sa na ya na ekan ye no ko de ba ko petro na o mata atutu mu no because sefa no ko akoto obe transportation na o de be fa ba be duru no se last year okoto ade no 5 million this year okoto 10 million. I was on phone to Yanu na kusi Benjamin Yesanmane se a bosso esiso and woko my yanka bontin so no one a Ura Mohammed Abuba edin koma watcher say in Nadia Jananye and so mujidiwa Rishimo say Adiachi nei na Adian Quachini Quesiada Swadi, a Jana Bessam and Crashabum and my union no musumi for Salano and Yankoka Wombeto, Mponchi Mobeto, Sasusun and Chenua, Nakesia Kesiano Babatuto, Ediakwaku di Salana Menije Abefi. Empanifo a wonom ne da momo agent association no ano se Ghana for yemfa beti mu yeyem na yi levi no a efrase akwasiada ne yate ye no yanyintum wo se adwuma yefo ni nyina nkoso ada se wo mode nhihye no ebeye adwuma chance de aya no wo mo ye senke bia bibi pa bi betimi afri nasrete aba nenso edane a ibetua kasama for de mekui ene enu abe ma chance akwasiado eno ne Sompa ntwefo twetwe nkoma o se wo mo boaboa wonu ho sanso onu se we nu aye be frase atua no ebetumi akofo ha kakra de abre wonu adwuma no no mu gusu ane aban ne be kasa se obetumi aye ho ebibi Sena okay no deputy minister finance minister say aban you ready yes yate ye wo ho ye twen wo you levy no e wo two aspects one the technical aspect and two implementation aspect that is the agent ye honey wo ye de nyame ya adom na first me aban say system na ye ready ye migrated to it near such a ye the problem we will work with it but government say 95% complete yate ye train near here deputy minister ya or say aban ready ya ono through the ministry of finance a survey who say 24% of Ghanaians and our agent body no be lose so much juma it how ni de e bebre akonfo for some any asset that 2 years so and a transaction so better because I don't know and pay alternative from a fast there are a lot of challenges out here behind the baba I think say now be mrade there let you really know near ABC after maximum and the for the first 14 days in the obia ba obeyiska I think say you realize say no I'm sure the business in your begu. We also adapted a strategy by educating the general public on the need not to panic because so sick at our phone so levy me may sensitization educating Ghana for money customer. Over deposit who discover 2 phones so levy affect no. Over the Yisika, levy affect no. That was an component threshold near 100 Ghana cedis levy affect no. Until education in a more maybe I'm a more for the cases so a way a new abe match as I don't know where you are. Money brepa na mumecheche mumana ngesadi ya momo agent for womu kwa besu ebinom womu be tree abe papa ya on asema me no okay onso ochemza wo send 100 cedis kura o send 100 cedis bibie eba form no ebi ni so enso ye be omo be gye yen me so omo be gye ene obende no obende se ene na nye kro no wo kro no se ono so wo peka womu be kire mu yesre kanu ofori atanu omo maka no we ya adwuma so omo sheda enante echirechirem sika no omo be gye no womu nyi bi fanya sa adwuma no no omo nya so omo tenkreke ho a ena yi levi bibi abeka bia no omo de ye yastik no ye betu ya womu chechem momofo be kuyen so mama yanko I can message can we that chain in na kwadwo wopon bampena ase en odi fire wa say mo amu bia babro no wa say to asoma me to na yo na can say so mu pushi kwasoro Father Ziggy was say wo ran e wo be po ase na o si sabre o MPP elections ni nyina kwaso smooth power den ame ase me pa cho to aso wa wo bia babro no pushi kwai
Yanto aso no yank ebi wa yaw. Teacher constitution de be by was MPP among you quit your in say uniform say Omaba no moto no Omo say be pepe fine when you with Timmy were coming in my boss bia teacher constitution you are more sin Ubutua what the way by Evans Enin Oboasi tutuka or say about one because so Oboasi is no Oboasi West ne akrufuma baton pesuasono or when nemo say echna ebebo call nemum nenchia enkoma chairman Jeff Ej ene chairman Utia Kenten ene wo mo predibre ni nyina say ochia obi bia Starboy was share live ewo afumem airport was Sompa news there no size kra nenchia enkoma eye Katungu ene Bobziu ene you say my lovely father no joke you one so ne de no na idea hodo no Kojo Sompa furniture works or say good morning o na me chia mo ne motiefo nyina mo badwuma Kojo Sompa furniture works e wo adum Kumase and the message we ebaye anan kwesi was enjoy news no pa ewo Asante Mampong was fantastic Felix Opon or Fade Bampana dache hene nana Kojo Opon Bampana and ono so ne de no Father Ziggy was here live ewo eye bipoase was so far constituency elections na akoso MPP amanyukunum no on bekasa yesmutu pa Uncle Joe Fantini Town was say omayache na ono so enjoy news no ewo Fantini Town pa and Father Ziggy asaso de bi ababetete haseya figure secretary east ngabende figure secretary east and also omuntu obama Patrick or say mensa say omay treasure and from NPP amanyukuno kunadu kwabena enso ewo so apejan kokrumutia yese wo kire say ene wo ginamu pa ya wo no so wo hwe ne I was on phone na yen so ma Rocky DJ na memenda sort ya say memenda kwanhefo no de modi ama musa o de ama musa jeje mutata wa bra ye kwa so de makwa ko bompa ye tie de musia no wasum no wato so ye na yasum ma no pay na ya bo amalibi abogamene wo hinini ama crunches of mami premier adismama da munyina se ama mumoni tie ni moni hwa ade na